ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Ka Petroleum Dealers Association Meghalaya klami syakmat ban pensyai sipat ba baka sarkar kemin du usnam arajar puar ling baka Petroleum Ministry kala ala ban klek lang baka 10% ki ethanol ha ka petrol hapori India. Habakaran jigla pathai ko war ba Kennedy C Cream ubri president ka Petroleum Dealers Association Meghalaya lapan pau baka long ka basngosi bikiran ki petrol pump ki bisya keno baki klek lang ya ka baka petrol. Shushu ba Kennedy ulo ang bamenta ke sarkar India kelas tangan klek lang kuma 4% ke ethanol haga petrol bad yakni on sepentrekam habrok wegeri haus nam arajar phosan bad namar bakane ke ethanol ka kring ya ki kinja jan ha bakane ke kala kumtau ba Kennedy ulo karpar ki try kali bad khamtam e ki arshaka bakim de bin set ki kali ki jaka ban light na uslam bad bakin dekin mau bha bakin set bhai ke jingtap jangatang bad khang bha Kapaide baka petrol, diesel, kapaide baka yedi thir, baki pa nijuyo pun ki complain, bahut se kede ki jinsu to baka. Te ido mai tu ki mat ke bangi kwa bani friend. Kamat ke ban tong de supang ketika ethanol blended petrol. Hausnem haurai Februari akhir akhir ke sarkar jogri India lembaga Ministry of Petroleum and Natural Gas. Kalau introduce ini ke ethanol blended petrol, kalau add 10% ke ethanol hak petrol, waktu lagi ya kini hadut. Kini ke ethanol, kini kau ke nilai ke biodiesel, ke biofuel, chemical, ke bio na kijinto, no prai, no riohadem. Now why? But like we. But ki balai ki padon kami akan ki ethanol. Kajin padon kami akan ki ethanol. Kadon bul ki jin mentoy. Kadon ro kajin do jin mentoy. Kajin mentoy tapi ap ya kene kalong ba ka kane ki ethanol. Tapi ap ka petrol ni ka diesel. Ka carbon dioxide kedan ke bumi kaduna. Nanta kapun ka kaduna kedan bumut kapun hut ya kali. But kane ki ethanol ka khamsong tak Tomot ke petrol untuk mereka ni kebetulan kalau penduna nak tu sang hadu sibuk tungkar hak silita lagi lah dengan jus bahaya ni. Henry ke jingdo jingutoi per kalau bahkan ni ke ethanol ke tempering ke it absorb moisture. Tomot ke kering ya ke jenah kumur ke kumur. Tidak ni ke ethanol kawan in contact ke karabon ke kelak. Tikini kami buat bagi jinjia nakapor sekapor bagi customer dan bagi driver ki ba ngithe punya nakata ke petrol pump don ngithe nakata ke petrol pump don kalau puni dengan pensai baik kita kasih Meghalaya juga kembali tip kelegari wajur selap ti bat nama kejingkapnya berkejembur ki kali Bon yimdan jaga parking ke babian. Niyan di open space, bomdan jingta. Niyan di surau, niyan di pala bomdan jingta. Kamtan ki arsaka. Scooter bagi motorbike. Pada bagi yang berbuat ki bertiak kendrian. Gila lagi kam hidup kiwan hadirin prosesi itu harus lah, ini prosesi itu harus lah. Sudah kendrian ke gayo andrung ha ke petrol tank, jangka tu ke bike dan scooter sekali. Tapi tidak betul, kendiat kalang untuk ketuk tinggi. Nak kapor ni bentuk kuat. Warmangi kita petrol pump, hapo ki underground tank kecungi. Mentale nadu bala introduce ki ethanol 10% itu ajar buat. Man kesengi nilai ke water dip ikon. Kita kicing tahu kat kau jik start sayang sebentar. Bangila penting kat lu ke water content ke don hapo underground tank. Balai berkamlong syo ngitan. Nomor dua, hak underground tank, nara kade kita ke masuk ke arpo haja liter,
Untuk upaya construction upaya bertanya company yang sejarah bandek segi pembantian sekali untuk obat kata ujungnya aku nunggu masih tidak dapat kendali borok untuk upaya gunung lah bantanya itu buat agak mengikau kesini misalnya yang itu kata baru sakit orang kamu tambah hari ini kadang-kadang berjuslah kata hari gue tiga kata baik kalau milah anak kalau ya kita lihat kamu tahu ini mencet ya kita lihat ada kau kan dia turun kamu kawan rak kejeng susi bahkan rak kadang kan rumus kinjin bahkan kali turun kalau jujur pun sih buat pun sih kalau jujur bagiwan ki orang bagi dia yang nak kata terpom kadang but immediately di try terpom kita tahu dia tu underground time but untuk ni dia tentang nyimpen kesan dan nyimpen rem ya ladi nyimpen kesan nyimpen rem ya kinomnya kali ke driver hendri kini ke message ke bangi ai tu nginya pikir lah nak kalian cuci kamu tahu hak ni ke por baju selalu buat mentah katung ga karai ke bak domain of India kalau sim kita sedang blending hadu 4% ke ethanol bandle ke petrol di bakat kum kejerai jangka sorkar India kalau bakat hadu usdem arjal arusan berapa dari India can introduce no 4% ke ethanol kan kamu tunai ya kedua nama ke India ke penduduk kemasan sepaksan $1 million but dia company yang warri nama kim dapat ni tidak introduce ethanol kan kamu minimize ya ke cost bantir but kan kamu tunai ya kedua petrol kata kadai kawai dai bagi ethanol ni kuat pun tip padahal ni kejuk pemerintah ni kejuk start pemerintah pila on yai nang bagi website feedback nang tu ethanol kadai buat nang ta bagi tip kenapa nang saya kejunya kena away mepat nang ta kabentah ke bawah kini ke siti ke bawah tho ada deputy director jaga legal metrology jaga government of India hakan real trek ubnai march arjara kulai haka baidei ba ke fuel capacity jong ke tanki jong ke lu ke kali hapo hari ini aja mentah bagi training kali hapo ke book service book latho sudah kali ke Maruti negara gitu latho dan capacity like liter tinggal batin ngashim baik bakatu ke tangga capacity dia like liter habangat he petrol napo ka nane diesel napo ke petrol pom ngishim magarung like liter ni kena pakambiang ke cito balik dari dulu like liter kani yang ni kelak pensyai batnya saya suki stress kenapa kita ai suki baik hang ni kelak pensyai ba ya kakali basna kanu ke vehicles manufacturing company kim ju ai exact ya ka tank capacity dan kita lipo totip bahan ni tho no ba association has informed that the automobile manufacturer make fuel tank with 15 to 20 spare capacity for various security reasons. Kaya kata ke security reason. Number one, hari jungi kiri kukriya. Security basyir, habasyir tham ke expand. Dalam mentah dalam lipolita kata ki lebih tak lipolita, kipinyan ya kan ketua betai kita. Nomor ke expand, kam tam security basyir, seri dekat. Mentah lagi Delhi di mana ada koi 10 degree. Tenar tak ada berbau kali bersama kali kibo 15 to 20% extra capacity itu kata. Nah kita light power kalau pengiam lakukan lah kontrol. Kata kadai kowe. Kebaan. Ke petrol kadai ke highly flammable products. Ke jenah juga. Kalau berkending tu. Kalau kini kebetai, kalau kini pi tap tan ke kenjat kebetai, bakal berbulu kalau berkending. Ketaruh kadai kowe. But nanta sakwe kalau ba ngajui ki kali hama ki thian ni ang bo ki chumo kamtam ki kali re lathe lada kim pa hon tam kata khnyo ya to kali hado ba kata isma katu ka bo juma hado kata dina kata kani ki chipsha ka bangi yo government of India lengba uni legal metrology deputy director of government of India but tho saki controller of legal metrology jong state Jomborok state but union territories jongkari India cuy. Pamaki kinte
Bagi pada ini bentuk, bomdai bentuk nomor bakal nilai polita, kamu kadai benrum baik nilai polita. Hang nilai top 15 to 20%. Kalau confirm ini nabarok kena usna kali. Teknik kadai gue kebersih, cuma ni kuah benora penai seki. Masa gue bentuk hang ni kau ngomong premium petrol and Snoopy walkers, back city motorists. Hang ni utho, uang ma kidon ki petrol pump. Haba kilai banthe untnya, haba nyong ai petrol, kita ada extra premium. Haba nyong ai diesel, kita ada premium diesel. Pi ke Government of India, lembaga Ministry of Petroleum and Natural Gas, lembaga oil marketing company, you don't vote. Kita introduce ki diesel, normal petrol but premium petrol, normal diesel but premium diesel. Petrol ni kau dia ke XP95, premium petrol. Nanti Indian Oil ke introduce ke extra green diesel. Kaya ini cuma mentoy bagi company ke kam, dah kau penut kam yang kini premium fuel. Kamu kau penut kau mereka mileage ke kam iPhone, kau ke engine juga kalau smooth, kau ke pick up juga kali ke kam climb kan dia. Mereka besar kalau ke engine gas ke smoke emission gitu. Tikini pun kikili kibathe, dan kikili hera kibuat berpan kenang daki premium fuel. Tenda kicingin no ahni ko ongba habang elektrik opinian petrol, normal petrol dan normal diesel. Kinong teh opinian ki ah yang ini daki premium petrol, premium diesel, haga dor ko bahe. Kador bahe per light ka south ka hado samtuk ka bahe. Henry nga semua orang kendia pergi ki consumer, lani ki patba kibathe opinian. Syukur orang nang elektrik betul wah betul daga seperti po nang simpan tam simpan habang panjuti wah dak sipar betul men nang trend tiba pilih banthe petrol dapat kan datip kan baka ke produk baki kuah baki kata ke di bala ngenung keno ino ni hendangi wadra kane ke jisai ni wadra kane ke jisai bahwa petrol pom la talu ni dan buat ki produk itu kumulak kumatan dalam so products uno kali bawan ta tiada Bakat tungka jing advance ke science and technology mentah. Kikili bohon ki mentah kimi. Bohon mentah lasan introduce ki electric car. Mentah ki propom jingi lasan mengu pat ki charger. Ban charge ya kini ki electric car. Ya ki ba government kan suffix ya kari kan nu gumlu ki pedang. Ya ketu ka soal dia itu. Tinang ka dah kam dei ban min pinno. Nana mu sai ki go we. Para chuna go we ski. Komplain na orang bapa anak cek disem nak orang dulu kita kali orang badon Piki kali minta ka jin start of science kalau ba wat kali kerbri. Da pim khang bahaya jin khang kakran. Ngara pira yo ger yo handbrake da pia ka kali kakran. Te kata ka kali jungu kakran ba cheno ya ka fuel filter. Namar ka don ka ta. Don of fuel filter. Ulat cakar khana untuk ni raya. Pada dia rush company, dia tak nalar usul fix. Kakran bah don mau fuel filter. Tikini gigi rohat dan ini kalau senang yang tu kelim kakran. Ini kalau sudah orang ini try. Te kalau kita ini jemput syarikat dia. Tikini kejengkam ni bah kide deki premium products lene premium fuel. Hak jaga juga normal kebangi ni pan. Tengah maong nak bersyaja pi nak ketui pi semua bapilai ke po petrol pom. Datip ke ke produk sebab pi kuat. Datip produk ke pi kuat. Kaji dia pun sih. Batang dan ki driver ki operation. Ngimtip sani samspa ne sam liter. Kalau dia buat samspa wong em ni 5 liter. Kerja buat liter wong em 8 samspa. Ini banyak clear baik ni. Berkawai ke dia tentang ba hakikali betul ngimtip kalau kali petrol kalau kali diesel. Untuk bagai umpian bol kita kibri kiberduk kibri kebonang bangsa kita umpian ijing yo ibarat. Jadi kita kali jupi gaya ada petrol ni gaya ada diesel. Entah kadang ini mengi kita kali banyak kali. Habang ini jadi bentuk hangno ke diesel dah kata kali. Kalau jadi pun sih bayar kali petrol tiada diesel ya kali diesel tiada petrol. But huge loss ya kita try pom. Nomor kita kali kinumsya yang mana kita tiada kali. Ijing betul aja tu. Kalau aku belum teh, umpunya nggak bakal. Henry Ginsir nang bijing kiri baru mangi kita terakhir ni bakal.
Jadi jika apa nak kali cuma subha ya ki public bro, ya ki driver kali bas subha bagi dia belum extra careful ni cautious kerja agak begini kali. Te nak ngomong kita ambil bagi kena itu regini kali jika pensai nak kalian kami ki drive petrol pump. Agak kerteng jom ki petroleum dealers association jom Meghalaya, ni wan ban agak kali jika pensai sekipai ba agak begini kali.